Ja se svezao za Mostar, pa kad kuda i odem, za 3 dana hoću se vratim. Jeste li čitali Kuran? Moja je sveta knjiga i Evanđelje. Sklonište tražim. Sklonište od uduvala, od izdajnika koji duva u grudi ljudske. Sklonište od diva i od ljudi. Čujete li? Šta? Konjski topot. Lokomotiva, gospodine Šantiću. Ulazi voz. Konji. Podivljali konji jezde koritom Neretve. Vama nije dobro, gospodine Šantiću. Sablasti, kazna za grijeh. Vi imate groznicu, bolesni ste. Ta bolest, ona je ovdje, unutra. Sjedi i vreba. Zavjesa od crvenog paršuna, kao trešnja crvene boje. Morate odmah kući. Pozvaću fijaker. Kasno je, nema više. Gotovo.